Kani kedai ke All India Radio Shillong ke kubor ban puledo Richmond Kharluki. Kimat bakong san jong ke kubor mentaga step. Menteri rang bado kariu la IT ki dulir jaka syaki badai hok ban yo jing mentoy hasif sagar haga jila asam. Menteri korbari ke sorkar preng ula play ke jingelang ba bahandro pukundai jong ke North Eastern Council ha Shillong henen ke sngi. Bar ke jingher ke lingsun ha preng ke Sikkim ba ke Delhi kelas sedang henen ke sngi. Ka kubor ke babenia. Menteri rang bado kariu Narendra Modi ula IT ya kumba iwei point not riu lak teli ki dolar jaka shiki badai hok banyo ha jeranga pathar ha sif sagar ha kejala asam. Ulitho bapalat saupo na kashispa ki breu kejala asam ki shemi ki jing mentoy na ka Ayushman Bharat scheme jong ka sorkar preng. Ula angru ba ka sorkar NDA kaya ikan mau bat ka penne akalariti jong ki breu kejala asam haswa ban pentre ya kano-kano ka matrekam. Ulaban bak sorkar NDA kaile ban penne bat kentiu ka keten Asamis bat kathok katar jong ki Asamis. Menteri korbari ke sorkar preng Amit Shah ula play ke jingelang ba bahandrop kundai jong ke North Eastern Council ha Shillong hunin kesngi. Yau Amit Shah lap dang sobha da menteri rang ba ke jela Meghalaya Conrad Kongkal Sangma. Vice Chairman ke North Eastern Council Dr. Jitendra Singh ule don lang. Kilat bat ki menteri rangba jong ki jala kathan shtelam mingi kile shembenta hakne ke jingelang keblalong hunin kesngi. Hakne ke jingelang le kran ru iki babon kimat ban kentiu ki kampen roy ha kathan shtelam mingi. Kiwe ki he jong sorkar jala bat ki he jong ki tenat ke sorkar pedeng kile don lang bat kene ke jingelang kan kot menta kesngi. Le kran ru iki kam ki badang yat menta bat ki ban sawan ha kathan shtelam mingi. Ka jingman jengo wa Amit Shah ka jaha ka por ba ke jela Meghalaya kadang saki ya ki jing ki kiseng bom di sorkar ki badawa ban pentrekam ya ka inline permit ha ka jela. Menteri korbari ke sorkar preng Amit Shah nen kesngi ula play ya ka Ayushman CAPF Health Scheme ha Guwahati na kebenta ki arpupra lakngut ki sipai ke Central Armed Police Force bat kilong yeng jongki kebatmu na kebenta baru ki jela ba ka Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana ka trekam. Menteri rang ba ke jela Assam Sarbananda Sonowal Menteri Ketenat Pelatengka ke jela Assam Himanta Biswa Sharma bat kiwe ki kenrem kilendan kledan lang. Haba kerana ke jingelang Amit Shah ula ken mau ya ke jinglen lade bat ke jing slur kisipai paramilitary. Ula ong ba ke sorkar pedeng ke IT lot na ke benta ke baha ke miat ki bor pahara bat kumta kala play ke ni ke scheme na ke benta jongki. Ka kenhuan jong ke United Democratic Party UDP Youth Wing bat ki dekhot ke Dorbar Raj Mautari Merdon Sim Ship kle kendo ya menteri ketenat pulih putih ke jela Meghalaya uba lakmen rumboi ubalakular ban pendep no ikijingtei ya ke residential school. Uwe ne kinong yalam belalit ya kendo ya menteri ketenat pulih putih ulong ba menteri unsara ya keren ya kane bat ke sorkar. La ban kedau hang ne baya kane ke residential school ha Mautari syam latai pendep ya ka. Bat la syui kumto da bon snem kabalakta ega jingtmu ban kentiu ya ke pulih putih ha kathan. Kini gibreu kiloong balada ke sorkar kamle ye wat hadian ke jingkular menteri banekran bat ke sorkar kensi ki dakilat ke bakam teng e. Ha Meghalaya saungut kibreu kelio thamai ke jingpang COVID-19 henen kesngi. Kat bash phongut ki baipat kilakot. Na kini kisangut ke bayo thamai laingut ki dei na ke district East Khasi Hills bari wei na ke district Southwest Garo Hills. Da kini ke jingdon ki breu ke badang don unuk nyang jingpang ha ke jela Meghalaya hadu menta kalong shispa arpu arngut. Bat kad hadu menta shispa sopun rungut ki breu kila klat no. Kad hadu menta shpotli ki jaka ki dei ki containment zone ha ke jela. Kani ke kubor ka wanchapi na ke All India Radio Shillong. Laitli ke jinglen bangi baru ngide ban buat perking banyada bat ban lait na ke jingpang COVID-19 bat kita kilong. Deng mas ni jing dakmat bat kumut penjengai iwe na iwe pan habai dan lang haju sait bahaya kikti bat beta bahaya ka kemat bat le kita bonsin. Tung ni trelang bani le persya ya ke jingpang COVID-19. Naga Shillong Station jong All India Radio ne beteng biang ya ke kubor. Kajingher ki lingsun ha kakat lingsun ha pakyong ha kejela Sikkim kelas dang biang nen kesni hadin kejing sange kabala kumba khat khandai benai.
Kani kakat lingsun ya kabala play do menteri rang bado kariu Narendra Modi hau nailor ke senam arajar khat pra kamshum na trekam na do benai jeleu ke senam arajar khat kendai nagi babon ki jingduna bat ka jing bambiang ke sun beneng. Menteri ketenat kakot kakya ke jelas sekem Dr. MK Sharma ula priang subhai ki brio ke bawana Delhi ke bala poi hakne kakat lingsun henin ke sngi. Menteri ulong bakne ke nirap ban kentiu ka kam jungo kai perthai ha ke jela. Kani ka lingsun ke belawan poi hinin ke sngi ke de ke lingsun ke bening kong ban penia so ke jelas sekem bat ke nongba Delhi. Kari ka kenmau buram ya unong elek lanjut bakrau Netaji Subhash Chandra Bose ha kalengko sngi kha jong hinin ke sngi. Ya Netaji Subhash Chandra Bose lakha ha katak ke jela Odisha. Ya kani ke sngi kha jong la rakhe kom ka parakram diwas. Ki jing rakhe babaro sisnam lenter ban rakhe ke jing dap sispa arpusan snem ka sngi kha jong ha ka snam banwan la sedang hinin ke sngi. Menteri rang bado kari Narendra Modi ula peniat ya ke jingilang play ha Victoria Memorial ha Kolkata. Ha Meghalaya Menteri rang ba ke jelau Konrad Kongkal Sangma ula play ya umat dor jong Subhash Chandra Bose ha Jail Road Shillong man ken mau buram ya ke jingno senyang jong Ka Jail Road kedai ka wei ni jaka ba Netaji ulawan jengo ha ba udan ha Shillong ha ke senam Syahjar kendai spotlight pupra. Ka sarkar pedeng kalong bapalat khatsan lak lai punyo wajar ngut kibriu kelayo etika yada na kejingpang COVID-19 kat hadu henin kesngi habaro kawekari. Additional Health Secretary Dr. Manohar Agnani uletho ba kejingthia hospital hadin beladap itika kaduna bha bat kalong tang not nyau na kesispa. Padan ka weiru kejingyap badan jingedai bat kejing itika la benrap sosyo Dr. Manohar Agnani. Ya kajingai tikaya da na kajingpang COVID-19 ha Bangladesh on saple ha ka arpunyo tarik menta ubnai. La kami lenti ba ka menteri rang bado kari Bangladesh ka Sheikh Hasina kan play kene ka program ITK leng ba ka internet. Ya sanspa hadu handru spa ngot kinong tray ka tenat ka kot kakya na ki santali ka hospital ha Dhaka on ITK ha kene ka sngi ban saple ya kene ka program ITK. La ban kedau hang ne bagari Bangladesh kalayo ya 1 million teli ketika ya da COVID-19 na ke India menhakas ni palai. Kaji kendo bakat kendai jong ke Joint Steering Committee ke India bat Bangladesh ha ke bedai bat kikam boarding kalalong hadhaka nen kesngi. Kane ke jingelang kale kren ya ka jingya ceprang ke jing pentreka mikirai balashim ha ke jingelang bakat do jong ke Joint Steering Committee. Kat kum ki kubor na ka High Commission ke India ha Dhaka lekran ya jinglong jingman jong ka Maitri Super Thermal Power Project 80,000 laispa arpo megawatt ha Rampal. Laitai sani bha ya jingya kaliang boarding ha pedeng ke India bat ka Bangladesh. Kane ka komiti ke diga belathau bandan ke jingya trailang ha kaliang ki kam boarding ha pedeng kini ki ari. La ban pen ken mau hang ni ba ka jingelang ba khado jong ke komiti ke lalong ha ubnai leber ka senam 8,000 arpo ha Udaipur ha ri India. Ya ka kenhun na India henin ke sngi lailam do secretary ke tenat penmi boarding Sanjeev Nandan Sahai. Hashwa ban pen kot ya ka kubor ha ke step sashi sen kimat bakongsan. Menteri rang bado kari ula IT ya gidulir jakash ki bedai hok bani ojing mentoy hasif sagar ha ke jela Asam. Menteri Korbari ke Sarkar Preng ula play ya ke jingelang ba bahan rupu kendai jong ke North Eastern Council ha Shillong henin ke sngi. Bat ke jingher ke lengsun ha pedeng ke Sikkim bat ke Delhi kelas dang henin ke sngi. Bat katto ke kubor ke lekut akan ke step ke belawan capi na ke All India Radio Shillong. Ngipen ken mawi pi kinong ngap ba ha ke por prabajing in so ba ke Delhi station na ke benta ke kubor ha ke ketien Hindi. Ke ban bot ke kubor ha ke ketien Pareng ha ke por Prashteng. Ngipen ke mawi pi kinong ngap ba ha ke por kendai baje na ke station pinio ke kubor na ke than chitei lam mingi ha ke ketien Pareng. Ka por menta kala jandap artat Praduna San Minute.